Саламатсыңарбы, урматтуу студенттер. Бүгүнкү кыргыз тили сабагын баштайбыз. Good morning, dear students. Now begin today Kırgız language lesson. Sizler менен Жалал Абад мамлекеттик университетинин окутуучусу Каленбекова Гүлбарчын. Now I am teacher of Жасу Каленбекова Гүлбарчын. Бүгүнкү сабакта ünsüzdür. Leksikалық tema менин шарым. Today our class you are learn consonants and the lexical theme my city. Kırgız tilinde 22 ünsüz tamga 25 ünsüz tıvış var. In Kırgız language has 22 consonant letter and 25 consonant sound. Alar tömönkülөр. There is this. B, B, V, G, D, C, Z, I, K, L, M, N, N, P, P, R, S, T, F, H, Ç, Ç, Ş, Ş. Naki balдар. Bular Kırgız dilindeki ünsüzdür. Now students it is in Kırgız language consonants. 22 tamga 22 letter. Kırgız dilindeki K, G, C tamgaları iki tıbıştı bildirir. In Kırgız language and these consonants K, G, C have two sound. Birok жазууда bir tamga менен эле белгиленет. But when we write this sounds write only one letter. First is K. K. Back. Say K. Second is ki. Ki. Second sound is ki. K. Ki. Karı. Gün. Kara. Küçük. Kalem. Kitap. Second is G. G and G. 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 Karga. Gül. Жаңғақ. Газета. Қағаз. Күзгі. C and J. C and J. Jol. Jurnal. Жаңы. Жанр. Жек. Живопись. Now you are understand this. These three letters have two sound because in Kyrgyz language has 25 consonant sound. Read words. Dear students, read these words and learn say correct pronunciation consonants. Жаңы sözdür. New words. Köçü. Street. Ayant. Square. Şar. City. Town. Borbor. Center.
Zavod, plant, fabrika, factory. Mekeme, ofis, bank, bank. Üniversitet, university. Yaxşı görü, to like. Abdan, en, öte. Very. It is synonyms. Jasho, to live. Жайгашкан, to be situated. Балдар, жогорку жаңы сөздөрдү үйрөнөбүз. Now students learn by heart these new words. Next, read text. Менин шаарым. Балдар, менин шаарым деген текстти окугула. Менин шаарым. My city. Мен Жалалабад шаарында жашайм. I live in Jalalabad. Live. Жашайм. Мен. I live in Jalalabad. Мен Жалалабад шаарында жашайм. Jalalabad абдан кооз жана таза шаар. Jalalabad very beautiful and clean city. Шаарда көптөгөн көчөлөр бар. In city have many street. Мен Жеңи жок көчөсүндө жашайм. I live in the street. Жеңи жок. Биздин окуу жай Манас көчөсүндө жайгашкан. Our university situated as a street Манас. Шаардын борборунда аянт жайгашкан. At the center of city have square. Шаардан ар кандай заводдорду, фабрикаларды, банктарды, университеттерди, дүкөндөрдү жана мекемелерди көрөсүң. In city has plant, factories, bank, university, shop and the offices. Шаарда театр, кинотеатр, музей жана парктар бар. In city has theater, cinema theater, museum and park. Мен шаарымды абдан жакшы көрөм. I like my city very much. Now students, learn, read this text and understand meaning. After them, prepare, tell about your city. Диалогду окугула. Read dialogue. Диалогдо Кумар жана Нурай деген катышуучу бар. In dialogue, Kumar and Nuray. Nuray is girl's name. Kumar это Indian name. This dialogue read and learn by heart. Диалогду окуп үйрөнгүлө. Кийинки next балдар бүгүн биз б мүчөсүн пайдаланып суроолуу сүйлөм түзүүнү үйрөнөбүз. Today we learn make up interrogative sentence with suffix b. Бүгүn сабак болобу? Have you today class? Siz дарыгерсизби? Siz жазасызбы? Siz Karimдин апасысызбы? Siz Pandенин атасысызбы? Siz айдоочусузбу? Siz мугалимсизби? Now every student this sentence write and translate into English. After them learn every individual 5 interrogative sentence with suffix b. Үй тапшырма. Homework. Birinci, diyalog tüzüğü. First, make up dialogue. İkinci, menin şarım. Text tüzüğü. Second, make up text my city. Every student tell about your city. Understand? Üçüncüsü, canlı sözlerde jatto. Third, learn by heart new words. Dear students, now today finish our class. Урматтуу студенттер, ушуну менен сабагыбыз аяктады. Саламатта калгыла.